Choose your fighter. Ovo je jako. Choose your fighter. Choose your character. Kikinški licemori, kurve i demoni. Pod broj 1. Kikinski licemori i pedri demoni. Neš, kolega, pali mrš iz moje avlije. Pod broj 2. Taka su moja grždnosti. Ako ovaj most bude srušen, mi ćemo da ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti. Njegova suza ima 4 promila alkohola, garant. Treći lik. Ja varim u suštini. Vari... znate kako vari? Ja varim u suštini. Četvrti. A gdje je pečat? Potpisuju radnici Niša. A gdje je pečat? Pečat ne valja. Radnici Niša nemaju pečat. Pet je mogao ovaj neki drmar. Znate, drmar. Pacovi po 2 kile ko zec. Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile, komad ko zec. 6 je ovaj što je pročitao stari zavet, novi zavet, sveto pismo, pismo odnosno Damusa jedan pošto znači on je pročitao sve. Šta god ima? On zna, on je pročitao. Him. On je taj. Dobro, da čujemo šta ste čitali. Stari i novi zavet, sveto pismo, Nostradamusa, Tarabiće, Jehovine svetoke, kule, stražara, zodijak. Šta nisam pročitao? 7. Ovo što ga pitaju o higijeni grada. Lepo je, čisto, ima ženske. A vi kako te? Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženske, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Što radite? Ja pitanje za vas. A vi kako te? A vi kako te? 7. lik. Što više kaže ovaj? Što bih naglasio? Nije istina. Na ovome svetu što bi naglasio, nije istina. 9. najlegendarniji lik kog morate da znate, ono, ako ovo ne znate, šta vi radite sa životom? Legendarni lik, a nisam beš ako mislite na to. Žurio sam. Malo sam žurio. On je žurio. Mislim da se zvao Nikola Jovanović? Nisam siguran. Pravo pitanje je, koga vi birate? Od ovih 9 ili neko novi? Ja, kao iskusan voditelj ovdje, znam da najjači čovjek tu fali. A to je... Čerana Valta, kažete ko je to? U pravu si! Živko i Slobodan, polupoljoprivrednik, polučovek. Koji su ga istjerali iz elektronske industrije, da, tako je, ti što gledaš, tako je, da. Kad bi ovih 9 likova bili u ringu 1 protiv 1, svaki protiv stavova. Kad bi svi bili u ringu, kladim se da će ovaj žurio sam, a.k.a. Nikola Ivanović mislim se zove, da će on da ih nakanta, ono, da ih odlomi, da ih slomi, da ih pokida. E sad, dolazimo do ključnog zaključka. Sad, ja sam rekao od ovih 9, ali budimo realni. Jedini koji može da se suprotstavi žurio sam liku, malo pre sam ga spomenuo, to je Živko i Slobodan. On je toliko isfrustriran što su ga izbacili iz elektronske industrije da će cijelo svijet da pobije zbog toga. On će cijelo svijet da pobije. Nikola Jovanović protiv Živko i Slobodana. Ko će da pobjedi? Pišite u komentaru.
kad ste već tu dole u komentarima, pišite koja biste vi odabrali, koja je vaš Choose Your Fighter, ovih 9. Ili ako je neko drugi, slobodno napišite ko. Da li je to legendarni Živko i Slobodan, vaš Kemo glavu ko Pirinac, ona Bica i Đeljana, i 4. nisam školovala. I ako ima neko drugi, slobodno u komentarima dole odmah